Wa yin chi bai hun man nuam vek ule Myanmar ram boina hi engtika nge chin fel anianga mi pui nu nau te thlamuang taka anom thei hun tu hriat thei ani ri lo ni tinin thina chuan thla ala zar chun zom zela Myanmar civil mi te lain tlom tum bik su tatma do tala an nun rong tol bok si Myanmar ra khua avari lo ani ri bermai Myanmar sipai te chuan ninga ni som panga April khan Mandalay khopuya sipai sarkar laka lung oilo na lan tir tu damdoi lama thok medical worker thanem tak an kap hliam ti local media te chuan an soi February ni khata sipai Nobel Prize po lo la to Aung San Suu Kyi kai hoi civil sarkar thuneina a hne chu du lo na lan tirin mi pui te chuan kong sangin lung oilo na hi an la lan tir zela kum thar lom na ninga chung an man thin thinjian chu thole ni tanga man tran tur ni ma se sipai te che dan du lo na lan ti na chi khata tan an thul to bokani damdo in lama thok mi thanem tak chuan Mandalay ya hian dung oilo na lan tirin kong an zwa sipai te chuan kong zo te no darin silai an met puaka mi engama sat an ka hliam ba ka an zinga then ka chu an nan bok ni in Majima News Agency chuan atalang BBC Burmese Service point sipai ten medical worker nor huai hotte an beile thu hi a report bok activist group Assistant Association for Political Prisoner chuan Suu Kyi kai huai sarkar pai thlak ani nuwa sipai ro relna du lo na lan ti tu te zinga mi jasari som panga chu security force ten an ka phlum to ni in a soi heti la hian sipai te chuan lung oilo na lan tir tu te chuan kiam lam an panzel ni in an soi thung thole ni April ni som pathum khan Myanmar sipai nun ro taktan ma do te chuan Gorkhali nu pa bong nu te sem lai chu an ka phlum heng Gorkhali nu pa Kishan Gautam kumsom li le Harimaya Gautam kumsom thum mi te hi tamu khua kongsira silaya ka hluman nuwa an ruang hi char ani Gautam te chung kwa hi bong vula ei zong ni in bike mangin bong nu te an sem thina thole ni po khan bike manga bong nu te sema an nu pa a an chuang lai chu Myanmar tatma do nun rong le mol tak te chuan an lo kap ta a an ruang chu kong pui sira nu chi in an kalsani Gautam te nu pa hi an chung kwa ei zong tu ber te ni in an nu le pa ten an la dam pui vea an fa te pathum no pang tak te chu an boral san sia an chung ko ei zon zel dan tur angai tuam ta hle ani Gautam te chung kwa hi Gorkhali ni ma se tun ma tanga Myanmar rama lo kho sato an nia sipai lung mol tatma do ten poisak an nei lohin an chero wa tol ani ber mai heti la hian kan lo puan to angin alo album base momau muna kachin Independent Army KIA le Myanmar Military Light Infantry Battalion 320 te nili chung zet an in pei to na kachin Independent Army KIA te an che thalia Myanmar tual chung media te chuan KIA te hian hna an chang ni in an soi tatma do te hian ral thuam tha ber Su-30 jet fighter nen meu thak chho ma se kachin Independent Army KIA te hian an lo hlau lo na sa sia heng tatma do te hi an lo rual pui bei ve chor mai sia Myanmar Military Light Infantry Battalion 320 te hi an sipai lumum te ka hlum sak mai du tok lovin an battalion commanding officer hial an ka hlum sak nia report ani KIA officer pakhatina soidanin Janta commanding officer ten an ka hlum kan repeat le lo kang e min lo hre thiam teu Kachin Independent Army KIA officer pakhatina soidanin Janta commanding officer KIA ten an ka hlum tak hi tatma do te chuan helicopter mangin an phur son ngal dai ani
Tanmado Light Infantry Battalion 320 a hian sipai jasari aya tlem lo om tura ngai ania mase Tanmado te hi anin dai lo hle nia soi ani in battalion khatpa ngai an tling phak lo hle nia report ani Kachin Independent Army Headquarter atanga kilometer somthum hla alo album station mamau ta in pe na hi apui thamlia indona civil war tak taka chuak ta tin reporter tren khat chuan an soi hial ani Tanmado te hi andral thuam thaber ber nena thok chuang ne ma se KIA te leka hian chaw rau ek an thai hle ni in local media te chuan an soi hlom Karkalta Myanmar Janta Sarkar District Court in Yangon North Okapala a mi som pokwathi tura an rel thu Janta Sarkar Television in a ponchu Myanmar Rama Civil mi Janta Sarkar du lova lung oilo na lan tir mek tu te room thaina tura an taktik play vel mai ni in Myanmar tol chunga lower te chuan an soi Myanmar now chanchin buina ziadanin heng mi som pokwathi tura de sentence an pek Janta Television in a ponjinga mi pahni chi hi sipai sarkar chuan an kola out tet le bobo thu te bak mi som pasari chu sipai sarkar kota anom lo ni in an talang hetianga a hlau om the ang ber tura mipui han room thai vela lung oilo na protest nei ngam lek lo tura siam tumin taktik kan play vel ni in local lower te chuan an soi Myanmar Janta Sarkar chu ami te a room thai dur ani bere he boina hi kanram thenom mai ani wangin nunaw mangang te hian Mizoram anon belo theilowa keni Mizoram a om te hi min ngong tel lo theilo ani Myanmar tol chung boina wanga ral tan mi sang hi za chuang Champhai district ka khosang sanga anom to nia thudon ania in biak po na lama har satna awangle lo lu thi anom thar reng awangin ral tan zat che hi siat fia thei ani ri lo ngur khu a an VCP hne na tanga thudon danin nimin ningani ni som panga khan ngur kho panaral tan hi mi somsari pakatan nia VC le OMA malangna in le Champhai district CMO ruam manangin ral tan te hi COVID-19 sileng laka an him le himlo rek manga enfi an nia ngur khua ral tan lu somsari pakajinga mi somruk pakwa tesa an negative vek ti fin fiania naw nei tura Champhai district damdo in pan tu le rual ban lo pakachu test an ni velo ni lai ni khan zofa global network Champhai chapter in cable TV pani CCN le LCN kaltanga sum an mu cheng nuai thum chu Champhai sub headquarter OIM president pu F larin muana hne na an hlana he huna hian Champhai sub headquarter OIM president chuan thu soin har satna kan tolaya kan thlawang ho tu kan thisen zompui kan u nau zo na thlak te OIM in chanpui a in huam ti soin tunlai boruak rip takkara an nun na atana hlau om lo thei lo waral tan ngai ti lo te chu Mizorama ludri lo turin angen hal ani Champhai sub headquarter OIM wama group OIM jinga ral tlan nga ber chu tuipui ral group OIM ni in tuipui ral group OIM president pu MC Lalram enga hne na tanga thudon danin ral tlan an huam chunga lu za chu mi sang khat zaruk somni pathum an ni towa mi sang khat zathum song pariat te chu mundanga an kal da towa heng ral tlan te hi an zawai deuh thoin rak tes an paltang hlom ani ninga ni khan Champhai sub headquarter OIM foi tu te chuan tuipui ral group OIM huam chunga Myanmar ral tlan tam deuh na far kon le a chevel khuwa te hi an fangkwal hlom bok ani engtin nge Myanmar refugee te hi kan lo buai puyang le he thu hi kan channela hian tum ni vel ka zeptel to na a apoimo ma ka hriat wang le kan ram politician te le NGO ho tu te ko einan kan ta lang le tiang kan thenom ram Myanmar tual chung boina wangin Mizoram state India rama in hum himna zonga ral tlan asylum refugee mi sang ni chuang om to in
khovel media sang in an ziak che chuai tua chung refugee tamber te chu Myanmar a kan unau du tak zo chul chuak zo fa te dik tak ani Myanmar ram boina hi chinfel thuai ani lo chuan kol Buddhist refugee sang tam takte po andaron kal thei don in alang chu wangin refugee sing tel nuai tel lo om ta zel se engtia don sona chom dol tu nge ni ang mipui ril tram tui ha le thlapar mangang nga tlan che te chu engtin nge kan lo kuang ku ang le India chu United Nations Refugee Convention 1951 le 1962 a Geneva khof puya nei a pom tu signatory anilowa refugee te hi alo lom welcome lem lovin Rohingya Muslim te phei chu Assam state atanga manin Myanmar sarkar nge nangin a thon let ni in soi ania hetiang che hian Mizoram state chu Union Home Ministry point Chin state le Sagaing region a zofa refugee te chu thon ki turin a phut thin ani ma se tunlaya refugee sang ni chuang te hi kan u le nau thi zom pui te an ni sia thon kir chi an ni hau silo ale lama Mizoram sarkar tan la India Constitution board chezong le Central sarkar dan le thu pek local le do dal zonga om fu kha arem lo na chin om thei don box si India sarkar point tunlai Myanmar Buaina wangin khovela democracy ramro pui ber kan niangin tuna a foreign policy lo nei mek chu enonin tidang lam ngam ro se tanmado day nisom ni paruk marsa lumna anneya khan democracy ramtam takin palai anti durlolaya India ram democracy ram lian bernia in chalin ram pasari palai tirjinga kan lo tel ve kha se thiam har tak zetani tatma dei lom puina khan China Russia Vietnam Laos Bangladesh Thailand le India ram chau antelani India sarkar meta chuan India ram atu po refugee lo tlan lu chu dan lova lut illegal an nei miau awangin man tur an nei wangin kan unau te din mun chu dan mi ta tanga an him theinan mizo mi puiten thil engemo kan ti ve tulani engtin nge ni don le rodnang dawin siam taila Delhi khopuya United Nations High Commission for Refugee Office akalin chung mi te hnena chuan thilom dan chiang taka hrilfein an tanpuina zudil turani UN High Commission for Refugee hnena India sarkar po Myanmar refugee te ngai vena an chom dolna tur le an sahim na ngai to pui turin ngen ni sela tin UN Human Rights Amnesty International le Human Rights Watch pol te chu Mizoram a lokalin thil om dan zir chiangin atul le official hong turin ngen le som ni se UN headquarter lamatangin khovela refugee chanpuina sum le chena in tur an pe kanga peturin ngen ni boxela refugee harsa tak tak tan Mizoram atanga sum tlem te thokhom ringota in an din mun ati ziom thei jok arin om ani tin harsana an lo to pal thila po UN United Nations High Commission for Refugees siat puya thil ti chu afin thlakin a hadam thlak zok ngeyang entinan Malaysia rama Myanmar refugee singtel an oma police ten manin then kha chu Myanmar a thon ki ran tum thin ma se UN siat puina identity card lo nei man te tan Malaysian police ho a phurin an lo man ngot thei an ni to lo ani hun local zela Mizoram le Myanmar ram ria duty Assam Rifle Border Security Force te amo Indian Police ten an lo man pal thuta UN siat puina ID card an lo nei chuan a thlamun thlakin an sahimna ta na tangkai thei le donani Cambodia Vietnam ram chunga Cambodian Khmer nam maktaduai tel cheng an oma Khmer tong lam hang vek ani South Vietnam thin kha Cambodian ho te chuan Cambodia ram niam zok zol zok Campuchia Chrome ti in an ko mai thina chu ta cheng te chu Vietnam passport emo ID fel tak an nei lo chuan basa in chin po mai thei nima se Cambodia manin harsana an tok fo thinani
a chan chu Cambodian tho khan ni ma se sarkar dan mi ta tang chuan ramdang mi foreigner an lo ni to wangani chu wangin Myanmar a kan u le nauten India ram chunga hun local tura har satna le buina an to lo na turin Mizoram State chunga UN High Commission for Refugee Branch Office hong turin Mizoram sarkar le NGO ten United Nations Headquarter New York lama thu thlen te po a tha khopang voi khat chu China rama Uyghur nam mi somli pasari lai nei che le no pangtelin Christian NGO tu ten emo Cambodia har satakin refugee turin an hroiluta chu chuan China atilom hlolia nom pen khopia UN Refugee Office a thil ti fel tura an boi pui mek lain China chuan Cambodia sarkar chu an rama thon kir turin aron ngen tatlat maya kar thumna police in man khomin China athon le tavek mai ani United Nations le khothlang ramte he thil hian a ti thin rim hle na chungin UN ven himna turin engma anti felman silo United States phei chuan Cambodia chu human right board che ti in sipai lama tanpuina tur United States dollar maktaduai te le training pack atum anhu kira ma se tuna Chinese President Xi Jinping a Vice President ni lai kha ania anhu thlakata Xi Jinping chu ajing wangwanga Cambodia sarkar chu military motor lian truck zathum ral thuam te naw le sipai thom no a petrol maya United States le khothlang ramte an hoi hil der mai junia chu wangin Myanmar refugee kan u naw te din hun him le thazo kha aum theina tu le Myanmar a democracy tundin ani theinan theito kan chu tlana ngai ni khovela democracy ramro pui kan India ngai poin a foreign policy hi lo thlirnon mol te se khovel chanchin thar dang ngai thlak chhun zomila United States President Joe Biden chuan Afghanistana US sipai omte chu kumin September ni som pakata lak chu vek ani don ti apuang US sipai omte chu kumin September ni som pakata lak chu antum don ani ngei mele White House atanga nilai nia anram mi puite hena thu cha soya President Biden chuan US sipai te baka NATO alai sipai dang te po September ni som pakat sang ni pakata firfiak ten kanram an beina champa voi som ni na athlen main Afghanistan atangin lak chu an ni vek don ani ati thua soiza President hi Arlington National Cemetery akalin kumsang ni pakata World Trade Center beani nuwa Al Qaeda firfiak te nena indona America sipai thi te zana ahlan ani President Biden chuan America sipai te chu an ho hunta ani ti in mei ni khata tangin hruai ho tan ani don ti soya hemi rual hian man mo taka in lak chu ngal vek an tum lo ti soin om zenei takin lak chu ani don ti asoi sipai te kan in lak chu then nuwa Taliban ten min bei ani vai chuan keimani le kan tho pui te ven himna turin kan man ro nei zong len kan tang le ngalang ti in Biden hian avolok United States le Taliban hian hun engama chen in biak na an nei nuwa nikum sang ni som ni February ni som ni pakwa khan Afghanistan drama remna le muanna a om theina tan le America sipai te lak chu ani na turin in remna an lo jiak to ani Brazil sinai chuan anram President Jair Bolsonaro an andrama COVID-19 sileng dona konga amalak dan an chui chiang don Brazil hi khovela COVID-19 sileng tuarna sa berram niin United States le India dota sikai tamna berram ania sipui wanga thi tamna berram dot tu ani bok heti lai hian sileng dona konga President Bolsonaro malak dan hian soisel a hlo hlea medical expert te ba ka anram mi puite chuan an soisel na sa hle ani President Bolsonaro hian COVID-19 sileng hi flu satia tin a soi thina thidar tur venna konga khuwa khirna siam le lockdown puante a thlop lova state sarkarin khuwa khirna an siam te chu a lo soisel sak fo bok thina ni hei ba ka hian mas vuwa po angai poi mo tok lova pon chuana le mi pui jinga a omin mas vuwa lova a om mu tur a om fo thin ani Supreme Court chuan Senate in
President Bolsonaro kai hoi sarkarin Sri Lanka do dan chui hi a phal sakani Health Minister Louis Humberto Costa chuan Senate thiam President in social distancing dan a bo chiat nia puna te lockdown puan tum tu tual chung thu nei tu te a bei dan te vaccine an nei thei dan tur ngai tha le sikai damdoya tana chloroquine a fak dan chung chang te an chui chiang don ti a soi a chui chiang tur committee a hian senator som pakhat le an tho pui dang pasari an om dona thu hre tu sang sang an ko don ani India ram hi democracy ram ani na nga in thlan kai noi reng renga thu nei tu sang beratana ruathar Sushil Chandra chuan Chief Election Commissioner CEC na chu tunkar tirlam khan azomta CEC somni palina ani kumsang ni sompakwa February ni sompali khan Election Commissioner atan Chandra hi ruat alo ni towa thole ni khan CEC atanga Sunil Arora acholta ka wangin Chandra hian anathar hi azom ve ngalani he na hi mei ni sompali sang ni somni patleng achelang Chief Election Commissioner Thal Chandra huai hian Election Commission of India ECI chuan Goa Manipur Uttarakhand Punjab le Uttar Pradesh Assembly in thlana bo sai man don ani Chandra hi Indian Revenue Service 1980 batch ania kumsang ni somni February ni sompori atang khan Delimitation Commission ex officio member ani bok Income Tax Department waya kumsom ko pathum chung post sang achela kumsang ni somporuk November ni khat khan Central Board of Direct Tax chairman atan ruat alo ni to bok pu KI thiawa kumsom nga pali pusi thang chuang amau bok fapa chu nizan ninga ni dariat vel khan rei ek kai tlong kama ache nei na akang hlum thudon thanin pu KI thiawa hi rei ek kai tlong lui kama ama in om thina lui dung vela e zong thin nizan ninga ni dariat borvel khan ariana in chu akang ti abul hnai om ten ria in helai hnai vaya om PH na thok ten lo inaw khomin thel tumin ma an la ngala ma se thel rual alo ni to lo a in kang a hian pu KI thiawa hi akang luma a bati chhita tanga a in hi kang kai ani an ring pu KI thiawa ruang hi apa pusi than chuanga in mau bo ka lak ani a nizan ninga ni som panga khan tlaiwar pui ania voin zir top ni jing choma dar som pakhat khan voiliam ani kho har chung te kan tor pui tak meu ani e ole viewer ta hne nangen na hanje ve leila kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe ti ka min lo me sak ve ngei te u chumi nuwa notification bell khamet le in ola inda don ya